Biyag ti tao. Biyag ti tao. Ay na, Manang Loida. Masaya at mata nagbakasyon ka. Kailiw da kan kahit. Kimutong ka. Ay na, kasano ajak kumutong ke narikat ti trabaho ijay abroad. Ken kanayon ti puyat. Ken agday-dayetak. Taadon ti maiparit amakan kanya. Sana bali akimutong ka. Taado umutan ti kwartam. Ado pa yan ti sanikwam. Bunga tinagbambanugak ijay abroad ti adu atawan. Kun nga rod man. Nagagat ka ngamin. Di mo pa'y nasangon tinakiasawa. Gapo iti katatrabaho. Wen nga rod. Ay mo kiladay ta. Urag bakit ka nabalasa nga tadda kami mo kakabsat mo. Ken adda dagiti kakaanakam. Di da ka baybayan, Manang. Ay, saan pa'y muki di anala daw ti amin, Fred? Anyat kahit mo asawad. Mabalin pa'y makiasawa akno kayat ko? Ay, sanan. Mangalala kalay ti sakit ti ulom. Apay ti ko nam ada pa'y mang seryoso itikasken ka nga adan edad na. Awanon. Iso asanan. Ta sigurado ati sanikwam lang ti kaya tendaken ka, Manang. Awan ti mang seryoso ken ka. Ay na, thank you kadagiti pasalubong mo kada kami, Manang Loida. Ay na, nagustuhan nila kay ko ti sapatos na. Kanure dagiti kakanakam. Nakayatan da dagiti intad mo kadakwada, Manang. Ay, awan anyaman na, Remy. Kumustan ti panagadal dagiti anak mo? Ay nak, mayat Kanayon ko nga ron nga ibagasaya atin datag eskwela. Tadda ka pa'y amang tulong kadakwada. Di mo nakagraduaran tay inauna nga anak mo. Ay, uwan, Manang. Addan trabaho na. Nasaya at nga ron no kasta. Tangay addan trabaho na. Ay, supay lati mang tulong kadagiti kakabsat na atan Diya ko nagsubli diya abroad. Bumakit akon. Nabannog akon ngagtrabaho. Ang ginanaak meten. Ay, kwa. Basit mo nga minti sweldo diya ka anak ka, Manang. Sana balay. Tanda mo tayo dua abay kirim. Kan tayo minimart mo. At dapat tayo pwestom itinatnatang kan prutas si Jesentro. Matulungan pa mo siguro dagiti kakaanak kam, Amo mata marigrigat kami laang, Manang. Makipurpurdiya kami laang. Naimbaglakan ka at agsuswerte ka. Nalukay asumang bay ti kwartakan ka. Naamo ti kwartakan ka, Manang. Ay, sana panagimot. Ading ko di kay kumamang namalatan iti maitid ko kada kayo. Tanay, masapul met. Ayor nungak ti panagbakit ko. Nang nangrunakat ni awan asawa ken anak ko. Sana problema day Manang. At dadag iti kakaanak ka mamang taripaton to ken ka inton bumakit ka. Saan da ka matabaybayan? Kanayon ko nga ibaga day ta kadakwada. Remy? Isa pang asim ka di Manang ko. Di ka umamang tultulong kada kami. Nang runa dagiti kakaanak kam. Umayak man, Manang. Sumrik ka, Fred. Ay, agyaman-manang Ay na. Umay ka. Agbayad nga minan iti tuition pidya ka anak ka. Kinay, si Kamala namnamaan miya makatulong kada kami. Sa nabalay ta, umadanin ti panaggraduar na. Pasensya ka na, tanay. Awan makukwartami ngamin, Manang. Awan pakipurdiyaan. Awan pakipurdiyaan wenno masadot ka ngagtrabaho, Fred. Sanaga po, tanagagadjay asawam ngagtrabaho, kat sumadot ka meten. Apay, di ka maasya ni jay asawam. Nagkutong, gapo iti katratrabaho na. Ken sanaga po, tasyak timang tultulong iti anak mo nga agadal, kat ipanamnama mo't aminin kanyak, Fred. Nangruna kat dya ko nagsubli jay abroad, Fred. Agforgud akon, tasikaswe kon dagiti business ko dito ano sa mon, Manang? Taumadanin ti panagturpos dya ka anakam. Ay, sana ka na imot. Amom day ta, Fred. Ngam narigat mo't ano ka na yun namang namnama ka kanyak. Agtrabaho ka?
Di ka agpatay-patay ading ka. Kasi ka ti lalaki. Ay. Sika kumati ad-ada nga agtrabaho. Ah, Saan kat? Ani bakit mo? no kasta, saan pa'y nga amo dagiti kakabsat mo ti maipapan ka data? Saan pa'y Eric? Ang ibagak tumatlaan. Kasano no, di da kaya't makinobyo ka. Sapay adayong ubi nga kamsi ka. Kaya't dak nga taaparakan ka. Saan nga isuda ti agdesisyon para iti dayta? Siyak, Eric. Isu adi ka madanagan. Siyak ti makaammo ka dagiti kakabsat ko. Awan pakibiangan da kanyak. Tabiyag ko daytoy. Dinagaskan manong Fred, tagkuyog ta na mapanidya balay ni Manang Loida. Rumwara ko man, nga madakamutan. Kaya mapantang arudan. Anya nga tatibaga ni Manang, apay papayaban na ta. Apa di na imbagakan kaya. Ada ka no yung amuna ka data. Ni, awan mo yung bagbagana. Asino ka nungay Manong? Daka mo, di na imbaga. Iso mapantan. Tapno makita tati ibagbaga na atao. Nasaya at tada kayon, Fred, Remy. Inayaban kayo. Takayat ko ayam amo ni Eric Anobio. Ah, Ha? naimbang nga orasyo, Manang. Manong. Eh, nobyo. Apay, agdaya nobyo Manang. Ni Eric nga rod. Nabayagan nga agayan ayat kami. Nasurukan ang makatawan. Ket sapay ko maawat yun ni Eric nga agbalin abayaw yo. Plano mi nga minon tigkalaysa. Anya, ay Manang. Di kag dardara sudos ang makiasawa. Tanay, adayong ubing to inubyom. Masiguradong marad, adi na kantulokwan. Nasingpot ni Eric, Fred. Di nang tumaaramid ti kasta kanya. Mabalin akasarita da ka, asaan ang nakasango to inubyom, Manang. At dala ibagamikan ka. Manang Loida, saan na masapol ang makiasawa ka tabakit kan? Dandani ka nagsenyor. Wenmat ngamin Manang. Amang ano agladingit kan tulaang. Ta sigurado nga isukat na katinubyom. Tani, adayo nga ubingam si kaday dya lalaki. Nuararigan kasla anak mon. Di yu kumamot pagpanunutan iti dakes tinobyo, Remy. Tanasimput ni Eric. Di yu kumamot kedngan ti tao, adi yu mo't unay am-am mo ti ugali na. Ay ayaten nak, tinobyo. Tilasan ni Kwan ti kinayat da dya lalaki kan ka, Manang. Imposible nga agayat dayjay itikasken ka? Ay. Sinamkit din Manang, tanasa papay. No di yu kayat ni Eric, kapara kanyak, ay katsan laeng. Ngam di da kumamot lapdan, iti kayat kong aramiden. Ay ayatek ni Eric. Ay ayaten nakmat. Agin inayat kami. Kat awan makalapad kada kami, iti anyaman na plano mi. Napatag ka kada kami Manang. Iso ang mabalin. Di mi kaya tamay sagmak ka. Awan ti pakaisagmakak, tanasimpet tinobyok. Ken maysa, no talaga matlaan na patagak kada kayo. Suportaran dak iti pakaragsaka. Saan kit di akasta? Siyak, ti masaksaktan iti kastangar aramiden nyo. Kasano nga ro din, Loida? Ang mga no sana matungpal ti plano ta pa nagkalaysa. Sandak mat akayat dagiti kakabsat mo. Saan nga isudat at balin alapad iti panagin nayat wenno panagasawa ta, Eric. Awan karbenganda mang lapad ka data. Loida. Agkasarta latta. Kat no di da dumaray iti kasarta ay makamuda. Basta aramidin ta ti rumbeng para iti pagsayaatan ta. Planuan ti panagkalaysa ta. Agyaman ang itinalaos sa panang ipatag mo kanyak, Loida. Ay ayatan ka. Nakarkaro pa'y kanyak, Eric. Sapay ko ma. Tadi kan tumaapektaran iti anyaman amang mangeg mo. Nairwama kon, Loida. Adon tinang nangag ko maipapan iti relasyon ta. Ado pa'y dagiti mangupupay kanyak, ha? Apay kano asikapay lati nayat ko. Ket kaslananang ka kanon. Ay, uresyak. Upayan dakdag iti kakabsat ko. Ngem, palpalabasek latan iti may sa alapayag ko ti anyaman na manggag ko. Ngamin, talaga nga ay ayatan ka. Uwain, di ta ikan kano ti anyaman nga ibagati tattao.
tinapatag. Agin inayat ta adwa. No kasta, desidido kan ang mga sawa manong. Wala din ko. Pagsasaritaan tayo, kasarmi ka ni Loida. Tapno makapagkasar kami, ket agden na kami matan. Ay katala makamu ka nga ron. Tano siyak, saan nakakontray tiyan yaman na planom? Suportaran ka kidi. Agyaman nakadeng ka. Ibagak to ko ni Uncle Julio. Taiso ti kadwa ta adumanon. Naimbag no kayat na. Kat di nansamot kayat ni Nana Loida para kan ka. Awan mo't sa bali ako yugan ta. Isulang mo't ti ulitag ta dito eh. Tana sa apatakat nga rod ana ulila. Sa bagay matkit di Ay na, masapol pala dumanon-danon tayo aya. Hindi kay pailagdan na. Adula amin dita danon-danon ire. Tapno agbalin aligal ti panagden nami Uncle. Wapay nga na, dahil pa'y laloy dati na piling nga sawaan. Nagano di taba balasang. Kasano waro na may payan na kahit anak ni Loida ngay. At kaslasan matan nga binulan. Ada plano mi amangampun kami to iti agbalin nga anak mi Uncle. Sa bali lang tatayag taon kan ka. Basta dumanon tayo Uncle. Ibagayo, no di na kami kayat ako yugan. Tagsapolak iti sabali ako yugan mi. Malala, kuyugan kayon. Uray mapilpili tanaklain. Kuyugan kayo lata. Manong Fred, pagsasaritaan da kanon ti kalay sa daman ng Loida kan Genobio na intun bigat. Mapan ka? Diyak ka mo, Rime. Uray siyak, agal alanganan ak. Madingamin tiriknak. Ay, kanya nga tatimpak pakanday di alalaki itikab sa taya. Ay, diyak mo No kaano abimakit ni Manang isumot ti panangasawanan. Huwag ron. Amok tuumot la dya sa nikwala ni Manang Loida ti kinayat day jay alalaki kenkwana. Lakit di Imposible ngay ayatan na ti kabsat ta. Jakpat yun day tamanong. Uray asino saan amamati iti dayta. Nagbakbakat iti abroad. Sa itata nakapundar iti sa nikwana. Sa bale ti agnomar. Ay, wen nga rod amanong. Imbes na ta kakapsat na tagnomar ka dagijay. Saan? Panakirelasyon mo tun. Ay, mananggundaway kidi dayja lalaki Imbis adate ti mairanod iti kwarta ti kapsat ta. Hanggang saan? Tama ising-singit dayja lalaki. Nagswerte mo ngay. Apay, sigurado ka ti kabsat me, ti kayat mong asawan si ka Eric. Uwan Manong, ay ayatak ni Loida. Saan lang ata atay sa nikwa ti kabsat ko ti kinayat mo? Di mi nga minpatyan nga iti kasta nga edad mo. Ket ag gusto ka iti adayo anatataengan nga musika. Nakasaganak amang ipanagnak iti nalaos a panagayat ko iti kabsat yo Manong. Awan kinapudno ti pampanunutan nyo. Kata. Uwan Manong, ay ayatak ni Loida. Kahit saan nga umdas atubang, ti age gap me. Ibagak ti agpaisokon ka Di ka ko mamasaksakitan, Eric. Ngam da ito iti agpaisok. Saan mi akayat ti kadat nobyo ti kapsat me? Nangruna. Kahit kasken ka ti kinaubing tinapili na apakirelasyonan. Dinto nga talomdang ti kabsat mi iti denam. Di munto nga ta pagsangitan ni Manang ko. Saan to Apolos Manong? Diyak kabaylan nga aramidan ti kastakan ko na. Ngamin ay ayatik unay. Di mo man sang kaulit nga ibagaday ta. Taure asino, awan mamate. Imposible day ta nga ibagbagam. Ay ayatem ti kwartaken sa nikwana isut amok. Saan apun na day ta Manong? Pudno, di ka managin didi. Iso ano siyak ti sika? Sinamon ti kapsat may. Tasaan da ka amaawat a para ken kuana. Agyaman ak. Nalpasan ti kasarta, Eric. Uwan nga rod. Ngam apay nga agsakit kamot ten Lloyd Ay, wan nga rod. Ang bannog ko la siguro da ito
Alang arod. Aginana ka pailaan. Kasapulam siguro tinaan-anay nga inana. Siyak pailaan ti makaam mo kadagiti negosyo ta. Ano sampay lang arod nga asikasun, Eric. Ay, pasensya kan. Awan ti rumbang nga ikidawam iti pasensya, Loida. Ngamin, agasawatan. Agtinulong ta iti rigat kan ginawa. Manang Loida, kasanungay, agbayad manan iti tuition di ka anakam. Fred, saan ko napagrebengan ti kasapulan dagiti anak mo? Gaputan na kay asawa kan, kasta? Ay una yan. Gapo iti dayja lalaki, nagbalin kan nga imot. Sana kasta, syempre. Sana ko nabalasang ading ko. Kan bumakot akon. Kan awan ako ni Jay abroad. Mabalin ka di. Si kamot tenta diskitar iti para kadagiti anak mo ading ko. Awan nga rod mastre kan at trabaho manang. Naimbagan ka taado ti pagtaudan ti kwartam, taado mo ti business mo. Bastawan pa'y lang maitig ko king ka. Tani, adda naggastusan mi. Kan kastoy masakitak. Iso pasensya kan, Fred. No kasta. Pati sika? Saan nga inig ka ni Manang iti kwarta, Manong? Saan nga rod? Iso ama detirik na. Manipod na kay asawa. Nagbalinan nga imot. Ay, kinunampay. Kimirmat-matan. Siguro sugsugsugan di asawa na. Kasta nga rod ti atap ko. Iso ariribok iti pamilya tayo dayjay nga Eric. Manipod dimtang. Ima dayon tirik na ti kabsat ta kadata. Ay, wan nga rod Ang masakit samot ni Manang. Wan nga rod. Ay, amangan mat no saanan nga agbayag dayjay Manong. Tay di pala dayjay abroad nga agsaksakit kat. Diyak amaw. Diyak tinamagan no nagpa-check up unoan niya. Napukaw nga minin ti ganas ko. Amangan no dandanin ti apit ni Manang Loida, Manong. Asinunto nga ti mang tawid iti mapanawan na asanikwa. Alangan na di asawa na. Naglalaingan na ngay. Kapilitan ata nagkasardamot, Manong. Ay uray pa'y. Sana mabalain. Anyat mariknam ay Manang. Ken anyat ko na ti doktor. Ay na, adumot ti timpura sakit ko, Fred. Ay, diyak ngamin nagpa-check up ijay abroad. Ay sos, komplikasyon nga roda na. Ay, huwag nga roda. Diyak samot agpaot dito'y lubungan. Ala, tada kami ngagkabsat ti mga sikaso kun kamanang. Di da kabaybayan. Nasaya tada kan, Eric. Di kan sumbrek dito balay ti kabsat ko. Tainruar ko amin na nagargaret mo. Ha? Apayan ngay Manong? Da kami ti mga sikaso kan ni Manang Loida. Agawid kan, tadakdakkel ti karbangan mi kan ko na. Anya? Alan, ingkan. Pumanaw kan. Pangaasin, tadi mo istresin ti kabsat may. Ad-adda nga agsakit no makita na asaan tayo nga kikinaawatan. Iso apumanaw ka pailaan. Ket di mon pakibyangan dagiti negosyo ti kabsat may. Da kaminton ti makamaw. Naikarga akong dagiti kagawaak diti tricycle, Manong. Ala, mapantang arudan. Aywan, nagpakada ka iti asawa. Nga ijay paila balay ti kabsat at ipagyanam. Wen, Manong. Itang arudan. Tatmo saanan nga agsublay dayjay nga Eric iti balay ni Manang. Datati agna ijay. Tatmo datanto ti agnumar iti mapanawan ti kabsat ta. Tanay, marikrik na. Kat saanan nga agpaot di kabsat ta. Tanakapsutan. Ay na, Barok, di mo unay partakan tagpataray. Di tay magdardaras kat. Unbat nga min Barok. Inayadam ti agpataray. Kan di ka agubertik ata delikadaw. Ay sus, andadra ka masabot tayo. Apay gaya pinanawan dagmatan, Fred Rayme. Tiambog, siyak ti umo na abatay. Himjak ni namnama akas ti pagbanagan niyo, kakabsat ko. Hindi ka unay adladingit, Loida.
Ta mga numakapadakas kan katikasta. Awanan dagiti kakabsat ko, Eric. Pinanawan na ko. Ay, talaga kasta. Awan ti makaibaga no pagpatinggaan ti biyag tayo. Taamin tayo kat matay. Awan matkit di ang naman yan. Nakalaat mo ti ipupusay dan. Imbati na kon akabsat na. Agyamanak, naimbagan kamit langin, Lloyda. Bakit? Uwan nga ron. Napigsaak manan, Eric. Kat agyamanakin ka. Ngamin, naanos ka ang mga asikaso at kanya. Nang runa no adda marikrik na. Pagrabangak day takas asawa. Uray ado ti mangibagbaga asaan tanga agbagay. Ipakita klatan no kasano ti kinapatag mo kanya. Patpatgan ka. Ket agtali na ti kinapudlok kan ka. Agyaman na, Eric. Talaga apinaniknikam ti kinapudno ti panagayat mo. Ket ikararag ko iti Diyos. Asapay la kuma. Tagpaut pa'y ti panagbiag ko. Tapno makaden na kapay iti mabayag. Ay ayatan ka, Eric. Ay ayatan ka mo't unay-unay, Lloyda. Biyag ti tao. Sir Eddie, intimplahan kay tigatas mo. Adtoyo. Ha? Ne, agyaman na tere ha. Ala, edi sumlatan di talami sa ita. Jack pa'y ngamin makaturog, sir. Mabalin ka diti makisistorya kada kayo. Ha? Oo na. Ala, pagtugaw ka tere. Amom, sir. Mano abulan nga agtrab-trabaho ak diti balayo kas babaunan. Adon tinadlaw ko ken ka. Ha? Kas kumaitian niya, Terry. Nasingpet ka nga amo. Mano ti kasken ka. Guwapo ka lang arudan. Nasingpet ka pa eh. Nagyaman ak, Terry ah. Ngam saan ang agwapo? Sakto lang. Saan man, sir? Nagtaer ka. Sikat ti katairan na lalaki ang nakitak di tirabaw ti daga. Anya? Imposible mo tayo tan, Terry. Amo kabulbulahan nak. Ala, saan man, sir? Pudno ti bagbagak. Nagtaer kang agpaiso. Apay, awan pa'y nobyam, Sir Eddie? Jak masango tayo ta. Bisya kiti trabaho. Jak masango ti mapanagaram. Ay, sayang. Nubak na ngak kuma. Agpaaramakken ka. Ha? Saan ka di? Joke lang day, sir. Ore asino mo't siguro babae. Talaga makayawan iti kinataer mo. Naidumduma nga minti kinagwapom, sir. Makapahawi si Tirik na. Promise. Di ka man, Terry. Di nakbulain. Tas sa anak anataer. Iso nga rin ang mabay na nga agar. Taambangan lumabas teta. Tawan ikarakarit ko agwapo alangak. Ala, katno nagwapo ka, sir. Promise, patyanak. Siya kunti mangibagbag ka. Sika agad di tinapintas, Terry. Ore na pintasak no pobre akmat. Babaunanak laeng. Awan mangayat kanya kabak nang. Tawan mo't ikarkarit ko akinabak nang, sir. No siya ka may isa. Saan aday tati pangibasarak iti panagayat? Ha? No di kat iti ugali, Terry. Napintasak. Kat amo ka masulisog ko ni Sir Eddie. Imposible asaan ang maawis tirik na kanyak. No kanayunak timang pasablog kan kuana. Gapoy ti day siya na ibagana. Asaan gayam at ikinabak ng tipangibasaran na iti panagayat na iti may sa babae.
ka nakitinamnama. At dalakit di pa nakaikarikan kwa na. Iso nga aramidag mati amin akabaulak. Tapno mapansin nak ni Sir Eddie. Pasabluga ka pasablugan. Tapno mamati kanyak. Ibagak lata gwapo nga oray saan mo't. Dagito ti ibadok. Short pan kan naingpis asando. Kan kanayon at dagdigos. Tapno kanayon mat anabang lupak. Apayakas tatibadong, Terry. Naka-short pan ka. Kan naging pista sandong. Dagaanganak ngamin, madam. Apay, awan na ingpis sa pajama kan t-shirt mo. Tayso tiyo sarap. Ay, hawan nga rod, madam. Ayan dagitay intad ko kan kabadom ngay. Naingpis mo't nagijay ah. Intad kon kaninanang ko tapang bakit nagijay. Kan medyo nailot ngamin. Anya. Kat, apay nga rod naka-lipstick kan naka-makeup ka. Kat adda ka lang mo't dito o nagtibalay. Ay, kwa. Impadas ko lang amin tayo in-order ko iti online, madam. Unay mo't dito nga amo kon. Manakipyang. Oh. Apayakas ta ti panangkitam kanyak, Terry. Apayakitaan nak iti pangato kan pababa. Ay, awan ma'am. Nagpintas kayo ngamin. Kasla kay la artista. Alaing kakidagluton tamabisin akon. Mangsigang kaitiikan ta iso ti kayak ko asidaan. Wan, madam. No maibaw ting ti matang ti anak mo kanyak. Duatan ton nga amo dito abalay, Madam Sita. Ha? Di nak tumabali na baun-baunan. Good morning, Sir Eddie. Intimplaan kiti chocolate drink mo. Ne, nagsaba ka nag-ring Terry. When, sir, tapno mapagserbyan kayo naimbag ka ni Madam Sita. Talaga nagagat ka, Terry. Naiduma ka ngamin kalagiti nagbalin ababaunan mi ti kalabas. Kasingpet ka ba? Naasikaso ka, Terry. Thank you, Sir Eddie. Nalagaan ngamin tirik na kada kayo nga agina. Kasla na bayagan nga gamo tayo. Aywan, thank you gayam iti sweldo kay dinaminsan nga aldaw. Nakagata nga kiti napinta sa badok. Bagay kumot lang ti ginatang ko ang night teas ko, sir. Pinapintas nakday ti abadok. Uwan. Bagay mo. Ngamuray saan akas ta ti badong, talaga napintas ka, Terry. Asla nga rod saan mo abagay tagbari na katulong. Kasta ka di, sir. Ay, thank you, Sir Eddie. Nagkaar ka. Thank you nga Terry. Ama, kuyugag ni Terry ama pan makitsenda. O sarin mitilugan, tapnusan amarigatan. Taado ka no tigatangan na. Makadlawa ko na, Eddie. Masansan matan ti panagkuyog yu iti babaunan. Kanayon samatan ngagpakuyog kan ka. Tultulungak laang, mama. Tama no, di na maawit dagiti gatangan na. Neh, kita ama. Amangan mat no sulisugan na kaday di ababaunan, Eddie. Ni mamamat, tila'y bagbagana. Ibagbagak lang ti mabali na mapasamak. Posible ang mapasamak data. Ngamin, adda nadlaw ko agaraw da di ateri. Adda ampang na. Kasla kayat na ti agpaaram kan ka. Apay, no kastaman bilang, dagas ka di, mama? Anyat kayat mo asawan? Balasang ni Terry, baruak mat, mama. No bilang tag ginusto kami, awan dagas na, tagpada kami anawaya. Anya? Edi, kayat mo ti babaunan ngagbalin nga asawa? Awan dagas na, mama. Nagagat ni Terry, kan naasikaso, nasimpet. Kunak topay kat, podno ti atap ko. Sinulisog na kalakit ni Dayjay at Tere. Sige, mama. Baliwan tayo tagsarita. Tane, aldawan. Agyaman na kiti kinaimbag mo kanyak, Eddie, ha? I love you. I love you too, Terry. Baragsa ka na.
Ngamin, ginayat mo tikas kanya. Asaan agwapo. Asla sa anak ka may bagay kan ka. Tanakapimpintas ka, Terry. Si kakit dimat. Sakit di ati sana may bagay kan ka. Ngamin baknang kayo. Idinto ta siya. Marigri ka taklaan. Kat ti pagdanagak. Amangan no di nakayat ni mamam. Amangan no agungat no maamuan na ti may papaniti relasyon ta. Siyak ti makamukin ni mama. Siyak ti masuro. Saan nga iso? Oh, mama, apay kasta tila ngayon nga imay dito'y banay. Adda ka di problema? Ay, jay adim makulkulaapan santi panunot na. Apay ka di, mama. Kasano, agayat iti babaunan mi. Anya? Ay, kat, anya nga rod. Awan maaramidan nyo, mama. Napintas mat nga minjay babaw ninyo. Sa nakmat anapili ti agbalin a manugang. Oray sana baknang, basta nasingpat kumamot na. Apay, saan anasingpet ni Terry a babaw ninyo? Ay, mama. Adda nga rod nadlaw ko kankuha na anak ko. Kaslad da sa baling o ugali na. Huh? Masigurado, naturturay to day jay ngam jay kapsat mo. Madanaga na, ang mga no anderan nanto ni Eddie. Kasta nga tangag paiso, mama. Sapay kumaata saan? Adayo tiriknak iti babaunan. Kaslad da tangtangsit day jay. Siyempre, di nalakayat nga ipadlaw, tagtrab-trabaho ka ngarod kada kami. Ngam kaslad dalimad nga ugali na adyak kursonada, anak ko. Kat, bagbagaan nyo ni Eddie, mama. Ibagahan nyo tapaliiwan na payan na imbag ti ugali jay nobya na. Saan aga puta napintas tilangan na, kat napintas matanti kaunggan na. Taad dadagitay napintas, ngam nagalas ti ugali da. Saan mat kati nga amin, ngam addalat takas na, mama. Saan kalapdan ang makiinayat, anak ko? Ngampang nga asim, tadi kag dardarasudos. Paliwam kumapay anaimbag ti ugali ni Terry. Napaliw kong ti ugali na mama. Nagagad. Naasikaso. Kan nasingpat. Anak, saan nga amin na kinasaya at ti maysa tao katagpayso? Ado ti peke itan a kinasingpat. Mama, saanak ngagpilpili iti pakiinayatam, anak ko. Ngagpilyam kumamot tay nasaya at ti ugali na. kat nasaya mo ti ugali ni Terry, mama. Basta paliiwam pa'y nga umuna ti ugali na. Di ka kumaagdardarasudos, anak ko. Naimbag man ta nakalagip ka nagawid, anak ko. Wala nanang, kadwak tinobyo ka nagawid ni Eddie. Ha? Naimbag nga orasyon, nana. Ay, kastamot kan ka, Barok. Tsak, amo nga dagaya mo nobyo to'y anak ko. Baknang ni Eddie, nanang. Iso adiyo tagibasitan, ha? Anak ti amok ni Eddie. Ang amita, nobyo kon. Ay, kasta aya. Ala, nakababain pa kit din. Nakurapay kami laang, Barok. Saan kami may kariti pamilyayo? Saan kami baknang? Anya nga iti kinayat mo iti anak ko, Barok. Nagagad. Kan nasingpat ni Terry, nana. Dahil tati na ngayatakin ko, ana. Ha? Ala, ingkay kat gumatangan iti mamarienda iti store. Nabannog kami ang nagbiyahe, nanang. Siya kung timapan gumatang, Terry. Sa dino ka di abanda ti ayon ti store dito. Isakon, Barok. Asidaglaang magti-store dito. Bay ama ni nanang timapan gumatang, hani. Ikamlatan iti paggatang na. O, sige. O, at iti gatang yo, nana. Di, jak kaya tantag na diti balayo. Ha? Apa, Terry? Ada ka di saan mo ano gustuhan dito balay? Jay inam ipadlaw na lang di na kaya taparakan ka. Nakamisuot ka na yun, kundi nakasarsarita. Ay, style na lang di kas diyahay, Terry. Talaga kit di na kaya taparakan ka.
Tadi na kayat nga agkasarta. Tingamin kahit ni mama. Amunta ka no pa anong bagti o galit itong galmaysa. Saan mo na masapul dayta? Tamong mo ti ugalik, saan ka di? Among mat anasing putak. Wen, Terry. Pumanaw talaangan di ti balayo, Eddie. Ha? Papanan sa ngayon no pumanaw ta dito eh. Di mo kunaan nga agawid tayo dyan lugar yo. Di mat agmay-may sa nilulom ijidakkel abalay na. Apay no ijayan ti pagnaadan ta. Mabalin kit di. O sige, umakar talahangan ijay, Terry. Di ka pumanaw, Eddie. No kaya't ni Terry ti pumanaw, isulaan. Di ka sumurot kan ko na. Mama, suportaran da kumalatan iti kahit kung aramiden. Tapakaragsakak da ito eh. Talaga natangkan ti ulong. Kunak mo't nga amumpay anaimbag ti ugali day ta, Terry. Apay, di mo madlaw ti pudno anasingpat kan tagin si singpat lang. Laglagi po anak ko. Adon dagiti tattao ita analaingag pamarang. Awan marami dakong talagang awan pa nagtalag yung kiniteri, mama. Basta siya, napanag nagakti kinasingpat ken kinagagat na babae. Iso ala dingitag, no jak mapatgan ti kayat yo mapasama. Joklaim pagaraw. Agayan ayat kayo magayam kiniteri. Apaw. Sana kayat ni mama para kanyak ni Terry. Ayat at tinubiyak. Apaya din na kaya. Gaputa katulong lang. Wan siguro, lolo. Ay saus. Anwam tibak nang no suberbiyada mag. O galay, tikang rulaan na kita, mapo. Sana atila nga, wano kasasaad itibiyag. Nasingpot ni Terry. Kidawag ang makipagnad kami pala dito balayo. Ay sige lang, awang problema mo. Apag isaw, nakabakasyon ti babaunin dito. Tagsakit ti amana. Nasayaan mo, tapos nakadwa dito balaya po. Agyaman kami, lolo. Adto yung tigatas yun, lolo. Agyaman ak balasang ko. Saan lagayam anasing po tinubya ti apo ko? Nagagatpay. Agyaman nak, lolo. Nagsisilap dagiti alahas dayto alakaya. Nagado ti singsing na. At dapay kwintas kan relo na. Ure at dalahang diti unag ti balay na. Nakaalahas latta. Neng, unay mo na ita panangkitam kanya kontere. Ay, kwa. Kaya't yu masahyak ti bukot yu, lolo? Ay, sigurado ka. Amangan no akong ganid. Amangan no agimong. Saan, lolo? Tamo namat anasi kaso akiti babakit kan lalakay. Ala bang garaw, balasang ko. Masahiyam man ti buko ko. Okay, lolo. Aday ta. Ay sus! Madlaw nga ado ti lami isi ti bukot yu Ay na, nagbayatan. Baka ginawa ti bukot ko Sige lang, lolo. Nanaman nyo ti panang masahik iti bukot yu. Inayadak nga ikatan ti kwintas na. Igiddan ko iti panang masahik. Tapno saan na amadlaw. Ay na, may turog kong sabot no kastilan. Sige lang, lolo. Enjoyan nyo na naman ti panang masahik kada kayo, ha? Naikat kunti kwintas na. Ibulsak at tagusan. Awan nakikita yu akwintas, Derek. Awan mo tantay kwintas ka. Naragrag ka. Nangikan nyo ay lolo? Dama, ikatanday day. Nakasuot lang ta kanyak.
Awan matang. Ala! Mga no napugsat kat natinag. Ngam, awan mo't nakita kiti nagwalisak. Uno saan? Mga no nalipatan yung tinangikabilan nyo, lolo. Nalipatan yung samat nga inikat yo. Ha? Oh? Nga ta. Saanak pa'y mga kabaw. Itikas ta nga edad yo, talaga mapanan ti panagkabaw yo, lolo. Ang bayan nyo, tatumulong kami ngagsapol. Ay, man, tanay. Napatagkan niya na iya kwintas. Manaw, tagas iya kwintas. Naidumduma. Kaya tiyo, tadalusak dagita kukuyo, lolo? Magagat kaya, balasan ka. Wan, nakaluto ak matan. Isa dalusak dagita kukuyo, tani. Nagatiddugan kan nagrurugit. Alang ka raw, balasan ka. Taisurog ko man dito tumba-tumba, tugaw ka. Bayat ti palang dalos mo iti kukaw. O sige, lolo. Riingan ka ito no nalpasan. Adeta, naikat ko ti daddu maasing-sing na adina na puutan. Kan uray tiri luna, inalakon. Dinak basta mapabasol da ito eh. Tawan ebidensya na. Lolo? Lolo, agreeing kayon. Nakatulog ak mga paisap. Nadalo sa akong dagiti kukuyo, lolo. Ay na, agyaman na ka raw na palasang ka. Di agawid aki di lugar mi. Ikan na kiti kwarta ha, tagumata nga kiti kasapulan ti inak. Okay, Terry. Kano nga gawid ka? Inton bigat, sa pagtagbiyahe. Noon na eron ako mga awan trabaho, tagduwata nga gawid. Madami kami ng sirik ko ng bigat. Wan, sumrak ka. Di kaglanglangan. Sayang tal daw mo. Siyaklatan tagawin. Nang, bantayan nyo ti aparador ko dito balay ah. Anda na patagakarga day ta. Anyat karga na aya. Basta na patagabanag. Di pampanawan ti balay sana nakalak ah. Ipadlak yo ka na yun. Wan, sana balay tadamot tulbag ta aparador mo anak ko. Nalakalaman dadaal ti tulbag na. Isabantayan nyo lata. Sita anak. Apay nga traban ni pagdimtang daede. Kanti nobya na iyang balay. Ado ti mapukpo kawagamit ko. Pati alahas ko napukaw ti daduma. Anya, kunak tumot ngamin idi kada kayo. Apakabitan tayo iti CCTV ti balayo. Ngamdiyo kaya. Kaya't kung saan anak ko. Narigat ngamin tagpabason na wan ebidensya. Sige tatang, paikan tayo. Ngamdi tayo ibagbaga kadagiti dua. Terry, kumusta? Ad-adapi mintas ka. Ha? Kenneth? Si Kadaytan? Siyak na ron. Di na mabigbigan na ya. Nagwapo ka mat una yan. Pimo daw kan bimakad di pa magimanagyan ijay syudad ah. Salmot una eh. Kumusta? Balasan ka ba? Siyak baruak pa eh. Wen, balasang akpay, Kenneth. Terry, malagip mo ka di tinapalabas ta idi high school ta? Wana. Jak malipatan day jay, Kenneth. Mabalin na rumor ta. Inta mga ni Jaylee. Pagis-istoryaan ta. Sure, Kenneth. Kunam a restaurant ti papananta. Ngam hotel matan dito eh. Kailiw ka ngamin, Terry. Ay-ayatan ka. Ay-ayatan kamot nga aging gaita, Kenneth. Kunak no nangasawa kan, ngam saan pa'y magkayam. Isublita tinapalabas ta. Wen, Kenneth. Basta palubusan na ko mga trabaho iti syudad, ah. Tapno da kwartata. Wen, Terry. Di ka madanagan. Agurnong ta iti pagkasarta.
Kasapulak ti kwarta, Eddie. Masakit nga ni nanang, aday di ospital. Anya? Kat kumusta? Anya ti sakit na? Saan tapay mo't nga amo? Madama pa'y latipan naka-examine na. Ngamkit di, naka-confine. Anya? O sige, takuyugan kanto nga gawin. Ay, saanan? Sayang ti trabahong naglangan ka. Sayang ti sweldom. Syaklatan. Kabalak man. Basta ikan nakiti kwarta nga agawid, ha? Awan paggatang ko iti Agustina. O sige, ikan ka, Terry. Adeta, naala kong dagiti kwarta jela kay dito kabinet na. Amok tayan ti tulbog ti kabinet na. Iso analo katak adagos. Ikarga kadagos dagito iti bag ko. Sa aktor muaren. Dakkelan da ito agatad apang rugyan mi kan ni Kenneth. Ni Kenneth ay ayatak. Jack ay ayatan ni Eddie. Kwarta lang ang tikinayat ko kan kuana. Rumara kong dito silad ni Lolo. Tagrubwatak mutin nga agawid di jay probinsya. Di kan palubusan nga agsubli jay syudra, Terry. Agtagibalay ka. Tasyak ti manggit. Ngam, awan kwartata no jakag trabaho, Kenneth. Siyak nga rugtag trabaho. Ni, mabita nga. Sumbatak ti awag ko. Panawan ka pa dito eh. Hello? Hello, Terry. Kaano ka nga gawid? Ay, kwa. Sorry ha. Diya ko nagsubli dita. Iso alipatan na kon, Eddie. Bye. Mama, pinanawan na kong tilobya. Suruta ka dya balay da. Sakbay asangitam day siya babae. Buyaon pa'y day to yan ako. Naala day to iti CCTV ni Lolo Ije balay na. Ha? Anya day ta, Mama? Buyaom ti aramid jay nobyam. Ti panang takaw na iti kwarta ni Lolom. Ha? Agtatakaw jay nobyam, anak ko. Kunak tumeng ngamin, asan ang mapagtalkan day jay ababae. Apay ka din agkaraawag ka, Eddie. Imbagak lang arudan alipatan na kun. Wen, amo kun no apay at di mong betag subli dito eh. Kaputagtan ng isukatang kanya. Ha? Yang sana na ito makagapo, no apay ngay mawagak. Kaya kala kapag saganain, ta itarunda ka. Gapo iti panagtakaw mo dito balay ni Lolo. Dakkel ti ebidensya mi. Anya? Eddie, please. Didak kumamot idarom. Isublik dagiti tinakaw ko basta didak idarom. Lading ito, Terry. Ngam sangwang tinagbasulam. Manangal lilaw. Nakabalo din ni Terry, anak ko. Pagawanan dak, Mama. Nojak impang ti pang magbagayo kanya kidi. Hala, okay lang, anak ko. Tinapatag, saan ka nailawan anang ikasar iti dayjay a babae? Danda ni nakaasawa ka iti agtatakaw kan manangal lilaw. Ni Kenneth ngay. Apay asan nyo akadwa nga imay diti pagbaludan, nanang. Ay, awanon nangasawan iti sa balay. Anya? Di mo namnamaad ni Kenneth. Tadi nakakanon pagan ano. Naupay kanukan kan, iso nagsapol iti sa balay. Anya? Apay akas ti tinagtungtong palak, nanang. Naibalod lang arudan. Pinanawan nakpay tinay ayat ko alalaki. Pag nakmamday tan, anak ko. Sapay kumatagbalbaliw kan. Amom amade ngam apay nga inaramid mo. Isungay ka rumati nagbasulam. Pasensya kay lakuman, nanang. Pakaibabay na nyo tinaramid ko. Nala, pagpampanunutam dayta, anak ko. Agbalbaliw ka kuman. Biyang di tao.
Agyaman nak, tay manugot ka nga kita tayo dito yung restaurant. Sylvia. Awan ang yaman na, Lauro. Nagkariak nga kita ta ita. Naka-order ka ka din. Juan, urayan talahang ta iluto da kanupay. Kaslan ng liday ka. At ka diti pare ko? Kuwang amin, Lauro. Naibusan ti intad mo ak kwarta idi na palabas alawas. Awanin gastusa. Dahil talaga, Yam. Di ka madunagan. Ikan kay ti kwarta into madamdama. Agyaman aklaunay, Lauro. O ka sa pulong ti kwarta. Di ka gagad no masidag kanya. Saan aparekot ti kwarta kanya? Awan samot ni nanang mo dito'y balayaw, Joe, sapok. Adda ka din na panan na. Itay pelas 2 iti malamarimuar. Ngam aging ga ita. Saan pa nagawid, Lola? Sa dino tinapanan na ya. Tsak amuha, Lola. Di namat imbagan mo sa dino ti papanan na. Basta ti kunana, kat uray klatan. Apay, ada ka di masapol yukin kwa na, Lola? Adda ko may paramit ko kang kwa na. Tangdanak magkiday. Kasaritak to ni nanang, Lola. No bilang takayat nga. Ibagam tag-text kanya ka. Di na ngamin replyan dagiti text ko kang kwa na ka. Wano saan, umaylangan ni Jebalay tagsarita kami anya. Wan, Lola. Ibagaktokin ni nanang inton sumangpait. Manang, narabyan ka man. Juan, tanag-date kami ngamin itinopyo. Nakasta? Adagaya man nobyong, nanang? Juan, bak nang dayjay. Nakasta? Saan na masapol magtrabaho ta, nanang? Saanin kabailan na nga itid ti masapsapol ta. Ay ungayam, adati in take out ko amakan para kan ka. Madlaw ang naggapo itinginginain na restaurant day ta, nanang? Wait, siyempre. Kas na ko nakitay, bak nang tinobyo. Saan tan aparikot ti kwarta, anak ko? Kasaritam to nga rod ni Lola, nanang. Imay ngamin itay. Kitsalsalod-sudan na, no kahit mo ti patangdanan ken ko na. Tadda ko makanu ipaaramid na ken ka. Saanin iti anya pa'y laaga po ang makipurdiya da tao. Kat adamot ng timang suporta ka data. Oh, kita am ti wallet ko. Aduman ng ti kargana. Ha? Ayun, nanang. Anya ti kayat mo ang merienda, Mari Eden? Ni, libre na kaya Mari Silvia. Wan, siyak ti makamo. Ni, adda nga rod pagbayad mo. Adda ilibre ka ayan no awan kwarta. Kita ang ti wallet ko. Ado ti kargana. Ni. Ala, nagadun mong hagpay sumare. Kas na di ka ngamin mamati kanyak, Mare. Nangalaam nga iti kasta kadakkel kwartam. Secret. Ala, ang mga no nagtaod mo't iti dakas day ta kwarta. Di ka madanagan. Saan ko at inakaw ti kwarta anak kita. Intad dala ang kanya. Sigurado ka Wan, ala, ibagam ket dinoan niya ti kayat mo ang merienda ta ilibre ka. Agawa tani, adda pa'y papanak no madamdama. Nay, naimbagman ta nakaumay ka, Silvia ka anakan. Napan kayo kanumot ijay balay idirabi ko na ni Diyos, auntie. Ay, wan. Anda ko mga rodi paramid ko kan kano, kayat mau. Tangdanan ka. Pasensya kan, auntie. Ngamjak masango ti makipurdiya ita. Ay, kastaya. Ni Mari Eden, auntie. Amangan no kayat na day dyan. Ay, adda nga ta di ta balay da. Wan, auntie, adda. Pasensya kayon tamanipod ita. Awanin planok ang makipurdiya pa. Si kaman ti purdiya, Eden, balasang ko. Adala ko maipadalos ko ka. Ay ka, wala na. Mabalin ta sa anak matabisi ita. Saan ka no mga minamasango ni Silvia na ka nakakti makipurdiya? Ay na, kasanukat adun ti kwarta na day jak kumarik, nana.
Ado ti kwarta na. Una na. Impakita na ti wallet na kanya. Na, pangalaan na kumay ti kwarta na nga ay. Kat saan mga agpaw-paw it jay ex na? Diya mo, na. Di namat kayat nga ibaga kanyak. Santa na pagsaritaan ti may papan iti day tabanag. Ada siguro mangmangtag iti kwarta na. Iso ang masaduta na makipurdiya. Agasaman, mare. Iti gayam sikat nga universidad ti pagadadalan ni Diyos nga anak mo. Ay, wala, mare. Saan lang ang asikat, mare? Nangina pa'y ti matrikula ijay. Ay na, naimbag man ta masuportaram ti panagadal na. Nga oray nangina ti babayadan ijay. Ay, kat siyempre, mare. Adda ti kwarta kanya. Kat, anya nga ti kurso di anak mo? Engineering, mare. Ay, adan to nga rod engineer nga anak mo, ano kwa? Ay, wala, mare. Agurayak laang iti mano atawan. Adamat tanti engineer ko. Ay na, naimbag ka pa'y, mare. Uri saan kang agtrabaho kat mapagadal mo latta di anak mo? Kasapulak ti kwarta, nanang. O sige, siya kunti makaam mo, anak ko. Adapay ka di kwartam? Naibusan. Ngam siya kunti mangipamuspusan iti dayt na. Di ka madanagan, anak ko. Basta say-saya atam ti panagadal mo, ha? Wala nang. Di kayo madanagan. Saan ko matabaybay ang ti panagadal ko? Awagak pa'y tinobyo. Dumawatak iti kwartakan ko na. Tapno adda gastusan ta. Kasapulak ti kwarta iti kabitan na panawan, nanang. Agya mo na kiti oras mo, Sylvia. Awan anyaman na, Lauro. Ato iti kwarta, adaw-dawatan. Sobrang samat da ito eh. Awate mon, para kin ka talaga da itang amin. Inton maminsan tumanan ha. Well, i-text kang to, no kasano. Wano saan? Sigan to tag-text ka niya. Well, ala, agsaganak nga rudan. Tanas kan nga agawid na sakbay nga agalasing ko. Mare, nakitak ti lalaki akadwam idi na minsan nga aldaw Lalaki? Adaya mo? Ni Lauro day jay, saan ka di? May sa kadagitibak ng akabaranggayan tayo. Shh! Tangiwat mo man, mare. Agpudno ka man, mare. Adda ka di relasyon nyo iti day siya, Lauro? No adda man relasyon ni, awanan bibiyang mo iti day na, mare. Ay, isumat lagayam nga do ti kwartam, ha? Ay, kabit na kan samat day jabak nang. Panunutam no anya ti kayat mo a panunutan. Basta siya, pakaragsakak tar aramidan. Tinapatag, ado ti kwarta. Sa anak nga agrigriga, akaskan ka. Ala, kaano pa anang rugi ti relasyon nyo? Nabayag matbasita na. Apay, ada problemam iti relasyon mi kin ni Lauro, mare? Ay, kwa. Basta talaga, tipiyang. Rumbang lang nga agbalin tayo a practical ita a panawan. Grabe mat dayjay ako, mare. Manakibiyang. Sino, nanang? Dayjay amari Eden umapal kanya kanak ko. Umapal ka data. Ngamin, uray sa anak nga agtrabaho kat addalat ta kwartata. Mapagadal ka pa. Managapan mo't gayam ti gayim mo, nanang. Umapal at talaga. Taaging gaita kat agrigrigat latta. Iso asika, lalaingam, tapno makagraduar ka. O, kita ang ti anak ni Eden. Di na mapaadal iti sikat apagadalan. Iso nga apalan na ta. O, nanang. Ano abulan langan kitag turpusak matan? Numapasamak dayta. Di karkaron nga agprogreso ti biyagta, anak ko. Ken nakarkaro nga apalan data dagiti kalugaran tayo. Numapasamak dayta, nanang. Eden, balasang ko. Pudno aya di nanggag ko asayang gusang. Ada kano karelasyon ni Sylvia abak nang di ti lugar tayo. Ha?
Ibagaman ti pudno kanyak balasang kaw. Kwa nana, pudno ka day. Ay, uwan, nana. Amom no asino day ta alalakay? Kwa, ni kano Lauro. Ay, nilangan Mari Silvia ti kasarita yun, nana. Ay, diyak kaya't ti makibiyang itibiyag na. Tamangan no panunutan namanan nga apalak. Sana nasaya at ti kastangar aramidem kaanakaan. Apaya kastamatan ti bagbagayo, anti. Ti panakirelasyon mo ken ni Lauro, Sana nasaya at amumot nga da asawa na. No si bibiyag lang dagiti dadakkel mo, ay sigurado alapdan da kay ti kastangar aramidem. Ay naanti aya, practical ti biyag itan. Di bali akabit da tao, tinapatag, ket adda ti magastos a kwarta. Anya, ay una yan, proud ka pa iti kastangay bagbagam. Ay wala anti, proudak iti bagi, ngamin, inayat nak ti may sa abak nang. Ha? Nga mabalin ka di anti, no imay kayo, tapno sermonan daklaan, mabalin yun ti pumanaw. Saan ko nga obligasyon ti agpalawag ka na kayo? Ay nakaanak ka, nagpanunot ka na imbag. Tanumaamuan ta asawa ni Lauro dayta, ang mga nonya taramidin na. Saan kumapay mat nga ita, anti? Di na kumapay maamuan, tani, agad-adal pay lang ang di anak ko. O madani matkit din ati graduation na, ngam kasapulan ni pay ti kwarta. Aniya? Hello, Lauro? Nakaawag ka may. Ada ka di ti masapul mo. Kasapulak ti kwarta. Manuti ka sa pula maya. Sika, numanuti ka ba alam nga itad? O sige. Kita ta nga ron iti sigod at ambayan tayo ton rabi. O sige, bye. Silvia Mare, agdinamagan dito'y lugar tayo ti maipapan kada kayo ni Lauro. Awan bibiyang ko, di uray pa'y maamuan ti intero asa nga lubungan. Kaasimot ni Josh nga anak mo, amangan numabuli. Nalaing atao ti anak ko, Mare. Saan abasta agpa-apekto day dyan? Ay na, Mare, agpanunot ka kumaan na imbag. Amom si ka Eden, talaga akontrabida ka. Amo ka, umapal kayo kanya, gaputa uray kastuya, ado ti kwarta. Saan akas iti daduma dita, legal da nga agpaiso nga asawa, ngam agrigrig at damat. Nakagraduar ka matlaangan anak ko. Adamot laangan anak ko nga engineer. No sana po kada kayo nanang. Saan ka makaturupos iti panag-aral ko? Anya ngayon ti plano manak ko. Agtrabaho ka bayatan ti panag-review. Agboard examag. Kat no makapasaak, makaalak to ni ti lisensyak. Ayun, mayat day ta plano manak ko. Mabalin yung asinaan ni Tata Lauro nanang. Kasta talaga ti plano kanak ko. Saan tan akasapulan ti kwartanan. Pangaasim ta sardengan na kami, Lauro. Anya? Jakon kaya tagbalin akabit. Saan ka nakasapulan? Itata nakaturuposan ti anak mo. Kasta mo ti ibagam. Ulitat, jak kaya tagbalin akabit. Kayat kun nga ornosan ti biyag ko. No kasta nga ron, isublim ti kwarta ngayon inted ko keng kaide. Iti anya aga po. Nabayadak mo'ten dagiti inted mo a kwarta. Saanen amasapol abin-sabinsaak nga ibaga dagiti imbay bayad ko kan ka. Ha? Agawit kan. Pangaasim tadi kan umay dito'y balay. Amangan no anya pa'y ti maaramid ti anak ko kan ka. Numasangpetan na ka dito'y balay. Ada sorpresak para kada kayo nanang. Anya day ka anak ko. Nakapasa ako ni ti board exam. Ha? Ay nako,
Congrats, anak ko. Ay na, umapanlakit di dagiti kalugaran tayo. Nagparami da kiti tarpulin nanang. Iso ti display iti sangwanan ti balay. Wala, tapno makita dagiti lumablamas. Kan maamuan da ang may sakan nga engineer, anak ko. Motor mo ka diti insangpot mo, anak ko. Wala na. Ay katmayat nga rod Tadda service mo. Ay wala na. Amuyo ka di. Maditi pa nagkita da lola ko ni kan Auntie Eden. Hindi nakita dang adda motor ko. Anya kumapay. Umapal damanin iso akas na. Dahito'y balay ti sumaruno ayor nungak nanang. Yan tangay adamot ang trabaho. Agi patakdir tayo ti dakkala balay ta. Tapno ad-addang umapal lagi ti managapal at tao. Tay balay akas la mansyon ko, anak ko. Mabalin mo at nanang. Napintas to ti disenyo na. Tasyak ti mang plano iti balay ta. Ay na, magagara na kun nga agnaid iti dakkel ken napintas ang balay, anak ko. Agrubat ka din, anak ko. O nanang, marabyanak tong agawid. Sa dino ti papanam ayan? Birthday ti kayem ko nanang. Agpa-night swimming ka no? Ana, awan parikot no may papan iti day ta abanag. Saan ka lapdan, tapno makarelax ka man? Agyaman ak nanang. Di ka man tanagan. Adda motor ko pag service ko. Saan ka maturog ijay? Alaam-laangan ti duplicate ti susi ti balay. Taamangan no jak mapuutan ti isa sangpot mo. Wan nanang. Ay, asino mat dayto nga awag. Muna apan naturog. Umaw-awag kitin. Hello, asino dayto eh? Hello, madam. Ha? Asino dayto eh? Madam, anak yung katitagnagan iti Diyos. Wan, apay ka di. Nadisgrasya ta anak yung ma'am. Anya? Saan? Sa lapod na dayta? Sa dinutayan na? Diyos, anak ko. Apay ngembate nakmatan. Nakakaasimot ka, anak mo ka, anakan. Ay, kasano ka itan ngay. Diyak ka mo, auntie. Diyak kon mapagsusurot ti panunot ko. Diyak pulos ni namnama mapasamag ti gastoy. Ay, anyati ko na dagiti nagimbestiga ngay. Nakainom ka no ni Josh? Auntie, nakainom talaga po iti birth yan. Ay, una yun. Tigas-gas at anak mo. Kaano lang nga naggraduar ngam natay matan. No amok lakas tayo ti mapasamag. Diyak ko mapinalubusan ti anak ko. Nala, agbalin ka kumaan na tigkar ka anakan. Masapul asarang temdag iti apan lubok iti biyag mo. Anya ngayon ti planom ita, Mare Sylvia? Diyak pa'y ang mo, Mare. Diyak makapagpanunot, anay mag. Aging ita. Diyak maaklon ti kaawanan ti kakaiso ng anak ko. Amo ka na sakit para kan ka tinapasamak. Ngam patib karam ti pakinakam mo, Mare. Diyak ang munok kasano amang rugi akmanan. Aywan, agsapsapol iti dishwasher ti gayim ko. Amang ano kaya't mo tagaplay ijay? Sa anak pa'y anak kasagana nga trabaho, Mare. May mayat mutlaeng, no adda pa ka kumikumam. Tapno saan ka amaburyong dito'y balay mo? O anya, kaya't mo tawagak jigayem ko? Ala, sikat imakaam mo, Eden. Diyos ko, adtoyak ika dito'y simbahan. Tapno umay agdayo, kanagkid daw iti pamakawan mo kanya. Gapo iti nagpasulak, iti kalabas. Pakawanan na ko, Diyos ko. Gapo iti panaki kamanalak. Ken iti kinalastog ko, iti kalabas.
Ikarik adya kun ulitan da ijay nga inaramid ko. Kat agbababawi ako. Kat agyaman na. Tainik kanak pa'y itigundaway ko nga agbalbaliw. Dayto yung arod tinawat ko. Itinagan ti Ama. Anak, kan Espiritu Santo. Amen. Rumara kung dito'y simbahan. Adumat lat agayam ti umay agkararag dito'y itikas nga oras. Aguray ka. Tinaka-wheelchair itiruar ti simbahan. Kasla mairupa ka. Silvia, kumusta ka na? Lauro, kung nagtupay kat asi ka, naka-wheelchair ka matan. Wen, tanakapsut ako. Manipod na atake ako. Anya? Imay kakadimit nagkararag. Wen, Lauro. Imay kamit nagkidaw iti pamakawan ni Tiapo akas kanyak. Wen, Lauro. Agpada ta. Kanayo nak nga umay dito simbahan. Kanauray no daki ti balay. Kanayo di pa nagkidaw ko iti pamakawan ti Diyos. Gapo iti nagbasulak iti kalabas. Wen, Lauro. Kat agyaman ta iti Diyos. Tainik ka na tapay iti gundang may tangag balbaliw. Kat asino nga ro ti katnuan? Jaya pukok. Iso timang kuyog kanyak. Nakapsut mo't kanda asawa. Iso nga dalaang matidya balay. Sige nga rod, Lauro. Panawan ka na. Pagyamanak mat, ti aduan ay tultulong mo kanyak, iti kalabas. No pa'y basol day dyan nga inaramid ta. Pagyamanak latta dagiti na itultulong mo kada kami nga agina. Biyag ti tao. Anak, nasaysaya at latamot nurumor ka dito'y silid mo. Madino ka na yun kalatan nga agkulkulong anak ko. Kitaang, uray kala pumuspusyawan, tadi ka ngamin rumrumwal. Apay, pampanunutom ka di pa'y laang ni Carl. Ay, awanan iti panunot ko day siya alalaki nanang. Kan may saan nga iso ti pampanunutak? Kasla kayat ko lata galiwaksay. Umadayo akpay laang. Sika, anak ko. Noan niya ti among apagsayatan. Sana bale, ta-online mo ti trabaho. Di kalapdan, taamok akabailamon ti bakin. Aramidem noan niya ti pakalagan ang tirik naman ako. Agyaman nakitiki naman nakaawat yun, nanang. Ngam, damag ko nga agkasar ka nun ni Carl. O, nanang. Ay, nalapit talaga nabirukan ng ti babae akap-kap na kan na.
Naklon kumatkit din asa na siya ti babaya para kan kuana. Tano siya man bilang. Saan ko maanatuukan amang ruuray kanyak? Ala, anak ko. Talaga siguro asaan ada kayo tinaikari para ititunggal maysa. Kita no anya da ito nakasobre nga nyawat ti kaaruba, anak ko. Para kun kakanumo da ito Gaputawan makita da tao dito'y balay, imbati da kanu dita kaaruba. Ni, anya ngay da ito'y. Kita man? Ni, wedding invitation mat nanang. Asino ti agkasal? Ha? Da Carl kan tinobya na nanang. Ay, no siyak lamay sa. Nasaysaya at siguro no di kan dumaray iti kalaysada, anak ko. Amangan no ad-adda masakitan ka. Iso nga ro da pampanunutot kumati umadayo pay lahaan. Sakbay adumteng ti kalaysada nanang. Ngam, jakmat kayat nga ibagada ajak pay naka-move on. Kat, apay, naka-move on kan ay at talaga, anak ko. Naklon kong tigasat ko kan ni Carl nanang. Tijak lama ikari kat no kabaulak pay nga tatagtalak manan iti sabali alalaki. Agyaman na, tadimar ay kay iti kasarmikin ni Carl, Vina. Kunakit di ano di ka makadaray. Kinapod no na, kayat ka ngamin ama-am-am mo. Kasta ka di. Napintas dito ang babae. Iso siguro na in love ni Carl kan kuana. Ape akas lawan mo't marik na kaagura kan kuana. Nalagaan mo't tirik na kiti dito ang babae. Oh my God, ijay sangot ti pagtugawam. Ay, kuan, oray saanan. Dito yaklatan likod nga agtugaw. Diyak ngamin kayat nga adama ko na dagiti makaamam mo kada kami ka ni Carl. No apay nga adak dito eh. Amangan kit din no atapan da nga umayak mangriribok. Ha? Ay, sige nga Rod. Panawan ka pa'y nga Rod dito eh. Kunak ajak agsangit. Ngamtsak matlata magawitan tirik na kabayatan ti panang buy-buyak iti kalay sa na Jeren kan Carl. Tinasayaat agawid ako na. Jak kabalanan ti kastya marikriknak. Excuse me. Miss, ato iti tissue. Amangan mo sa pula. Ay, no thanks. Sige, panawan ka na. Mabitlaan, miss. Ha? Okay ka kadilaan? Wen. Sige, tagawid akon. Mabaling ka din urayan tabit amalpas ti kasa. Taitulod ka nga gawid. Ha? Ayun gaya. Siyak ni Jetro. Kapsat ko tinobya. Ni Jeren. Kasingin ko. Anya? Saan dang agkaingingas? Ngam, nataar da ito alalaki. Natangos ti agong na. Ay, sige, mapanakon. Miss, mabitlaan. Nas ka na makapanaw kadagos dito eh. Saan arumba nga mamamunak da ito alalaki? Unay matapan na kairan-rananan. Nagado ti mabalin ko ang mamam mo. Ngamjay pa'y kabsat ti babae anang isukatan ni Carl kanyak. Si Kavina, adda ilimlimad mo kanya-kanya. Sino tayo gwapo alalaki ang naggapo dito? Sino alalaki? Katno si Kapila ang tibisita kita nga aldaw. Katno da nadanunak akot siya dita paraangan nyo itay. Pasaray kumita mat dito'y balayo di driver. Kunak nga ron doon naggapo dito'y daygay. Ha? Anyat lang hana? Dagmatan na irupahan na yung bag. Ay, sa nga ili siguro ti kaaruba Ng maapay. Bawal ka di ba yung laeng? Nada sumarong karkeng ka? Nagkasaran ta ex mo.
Lipate mo dayjay. Kunakmat ngamin ken ka, ano di mon kaya ti Pinoy, itry mo met ti afam. Nagtalna ka man, Mario. Awan pa iti panunot ko dayta. Ngam numadaan kay ti gundaway, padasa met sayang met dayta matres mo, nagkuribat-batlaan. Anya? Sikat talaga. Apay, naggapuam Jetro. Manipod nagawid ka naggapoy kay Dubai. Di ka matin makaid na dito'y balay. Di talaheng. Adalas sinarong kara. Apay ang dasawang. Diyak mat makikita tunggal at dahak dito'y balay. Ay na, amumat a super busy ni bayaw mo. Adoon ay ti pakakumikuman na iti trabaho na. Ayun. Among ka di dayto'y ababae. Kita. Anyan? Pasigmat nga stolen shot dagito'y aladawan. Awan ka di tinasaysaya at apan nakaala na. Naghatapot ngamin. Ultimo nagan na. Diyak na amuan. Ngam amu kunti ayan ti balay da. Sinarong ka, Ramon? Sanpay. Nagtali na edak langi di kalsada. Pakuray ka. Kasla mabigbig ko daytoy Juan, iso daytoy. Ha? Asino Jeren? Ni Vina dayta. Tay ex-girlfriend ni Carl. Anya? Sika ka di tinangawis ken kwa na iti mismo akasaryo ken ni Carl? Wano ni Carl tinangawis? Siya, Jetro. Masiguradong nga ta na kamubunin? Kasla okay lang matkan kwa na ti amin. Tamayat matijar na idiinasit ka. Nga ta, Jeren? Kasla masyanak pa iti dayjay babae. Diyak amu ti sawa. Naimbag nga oras mo, miss. Sika. Anyat masapul mo. Kahit ka kumasarungkaran. Sige. Sumrat ka. Thank you. Ala, agtugaw ka. Agyaman akmanan. Diya ka muna niya tigagaram. Ngam pasensyakan. Itapay laang. Ununaan kan. Diya kaya tamang namnama ka kanyak. Amumot siguro na asinwak itibiyag ni Carl iti. Nga asawa itanti kabsat mo. Diya kaya ta pumaot pa iti panagamamuta. Umdasan da ito'y. Iso pasensyakan. Nga mabalin mo ti pumanaw. Anya? Sapay la kumatamawatan nak. Diya kaya tilumdaang manangapukan ayat. Umdasan tayo na minsan apan nakapasakit ko. Iso pumanaw ka kuman. Baliwak tungarot ti sumarungkar. Ket sapay la kuma. Tayo ti sumarunong nga isa sarungkar ko. Ikanak matin iti gundaway ang makisaritay tinapaot yan ka. Kunakon ket. Isuday jay tay lalaki ang nakitak idi nga umararubayan. Malasin ko tay kutsena. Diyak matlapagan ano day jay. No bilang anda plano ng agaram kanya. Awan namnaman na. Makapauma pa'y kit din ti makirelasyon no daduma. Aday ta ka manan ako na. Bitter ka manan. Iraman mo manan ti amin na lalakin. Kunang matlang nakabasol amin ang lalaki kan. Ay, basta. Akat anyat gagaram. Umarta man kit di. Awan ngamin kadwa. Inta agpasalon. Ilibre ka. Nagsayaatan? Nakakutakan sakit di Launay sayang laeng. Tadyak naabutan ni Mr. Pogi. Kadwata ko maarumwa. Ngam, amom ka di akabsat ni Jeren day dya Jetro? Sino nga Jeren? Tay asawa ni Carl. Oh? Really? Una yan na panakiraranan na. So what? Sumpatang kid din Ipakita man naka-move on kan. Binasted ko pa yan
Anya? Ay, sama palin Bawyang. Ay nasaanan. Itan niya kumaga po. Kanpat siya kasaanan nga agsubli day jay. Adak man nana. Naimbag nga oras yo. Si kamot gayam barok, umunag ka. Agyaman ak nana. Aywan, awatan nyo dahito basita sagot ko kada kayo. Oh. Agyaman barok. Aguray kat ayabak ni Vina. Nubisi ni Vina. Uray saan yun nga yaban nana. Di magasak laing ta kumusta ko ma. Barok. Paspasin siya am kumalatan tay anak ko. Nasingpet ni Vina nga anak ko. Napasakitan lang amin iso akas jay. Kasla kagura na amin alalaki. Mauwatak nana. Di ka danag. Ada nag-message request kanya. Sino nga tada ito? I-open ko man. Mabalin, ti makigayem. Siyak ni Jethro. Sikat ay gayem ni Vina. Saan? Ala, tayo arong kini Vina da ito Replya ka dagos. Sure, kunak. Anday ta, naisend kon. Ha? Ala, umawagan. Hello? Hello? Kumusta? Siya ka ni Jethro. Amok agayim na kanibina. Kasi katika na yun ang makikita kakadkaduanan karagiti ipupos na aladawan na iti Facebook. Ay, when? Siyak na rod. Mabaling ka diti makisinaraken ka? Sure. Sa dino ti kaya't mapagsarakan ta. Iba ka man dagos. Ay na, kaslalang at dakadit kong artista. Nagwapo ka gaya magpaiso Jethro. Ay na, naggasa to ni Vina. Saan mo Mario? Ay na, Mars, latan ko ng kanyak Jethro. Oo na, Mars. Sigurado saan nga mo ni Vina ti panagkita ta Jethro. Wano, imbagam? Saan pa'y? Ngam awan mo daga sa panggap ko. Kahit ko kumaam-am mo anay bagyagayim mo. Ngam sana kamay ka ni Tigundaway. Ha? Talaga ka di ako sunadam jagayim ko? Wan mas, panagkunang ka di katawa na talaga tinamnama kayong kuana? Di ka mapugkawan ni tinamnama. Adayuan nagugwapo ka nga amang ang te-ex na anang gulib kayong kuana. Ngam damag ko, bayaw mo sa kano te-ex na. Pud na day Mars. Okay. Hindi ka mapukawan ni tinamnama ko nakmanen. Tulungan ka. Ay na, siya ti masayangan. No palus-puso na kapailang ti kayem ko. Anya taramidan ta dito restaurant. Ay na, gat mangan Anya ka kadi. Amumet nga pangalan to enta. Amok ngam itay pala nakatugaw ta dito Di ka matla agorderan iti kananta. Kat aguray ka ngamin Ay, aday tagaya men. Ha? Ni Jethro matisumungan. Kat adapay igam na asabong. Sige Vina, panawan ka pa iwan. Enjoy your date. Don't worry, nasingpad ni Jethro. Hoy, bakla, dinak panawan. Mario! Ay, nagloko na. Vina, please. Ikan na kumawat iti kundaway ang makisinlingit kain ka. Pang-asim. Ay, di ka di mabain, Jethro. Datan tikit kitaan dagiti tattao. Di na karong panawan. Awan da ka sa panggap ko kain ka. Mangantalaang met. Kat, kinutsabang pa ni bakla. Dahil talaang tamo ka pamusbusan. Nagatap ka ngamin. Aywan, sabong para kain ka. Idisumlat taditan.
Aday itong waiter. Iyag na nagit in-order ko taroon. Nagyaman na ka. Saan na ka pinagkadkadan ita? Nakaragrag sa agak. Ala, mangan taro din. Tapno makaawid tamatan. Ulitek Jetro. No agaram ka kanyak. Bastad ka na dagos. Vina. Agpapada kayo matla nga lalaki. Amok tumat lang nga aramidam tumat ti kasi tinaramid ti ex ko. Di ka kumamutagsaw iti kasta, Vina. Saan kami nagpapada lalaki? Saan nga amin kas iti ex mo? Napudno ti panagayat ko ken ka. Basta lipato mo na tarik nam kanyak, Jetro. Sorry at talaga. Ayan, dinalaing asawam, Jeren. Ay? Api ni Carl. Kan api ano bartek ka? Basol dya asawam. No, apa akas jeti ex na ita. Gabuti panang pasakit na kin ni Vina. Kagura mo ni Vina ti amin na lalaki. Kat karamanak ditan. Ha? Agayatak kin ni Vina. Gamday tatagbalbalin na to bang. Awalan panagtalagnay ti lalaki. Gapo iti asawam. Tinasaya at ingka maturo. Parwaran ta asawam ko na! Kag ko makasalita! Apay ka di bayaw? Anyat problema? Agda magkapailangan! Jetro! Anya ka kadi! Apay adinanog mo ti asawa! Kasta terumbanggan ko na. Sige! Lumaban ka bayaw! Lumaban ka! Vina, anak ko. Ni Carl ka di tayo nagkapo dito'y balay. Di ka pampanaw na alukan. Ay, wananang. Apay nga may dito'y. Imay nagkid daw iti pamakawan. Ne, apay nga italaang. Idi pa'y kumaa. Ay, wan nga rod Ngambayan yun. Tinapatag. Nakapagkid daw lata iti pamakawan. At least, limag-anan ti barukong ko. Ngam apay nga itadamot blak ay na. Jakon dinamag no nakaalaan na iti dayjay nanang. Ngam may salang ti may bagak. Gunggunana. Hello, Jeren? Nakawag ka mat? Vina, please. Sika na ang tiamok ang makatulong kanya. Ha? Apay ka di? Mabalin ka di ang sika ti makisalita iti kabsat ko. Asar dengan na kuman asid-sideran ni Carl. Dinisuan na pa eh. Kadyak kaya't ang maulit pa'y dayjay. Masikugak pa yan. Kadyak kumakayat ti ma-stress. Amok asika na ang tidanggan ni Jetro. Ay, excuse me ha? Lobat gaya man ti cellphone ko. Sige, bye. Apay asyak ti pagkidawan na ititulong. Anya ko matibibiyang ko dita. Apay akinabil ni Jetro ni Carl. Iti anya agapo. Ay, tinasaya at awagak man ni Jetro. Ibagak man ngagkita kami. Apay nga raramidam ka ni Carl ti kas Jetro. Panunutam kumamat ti kabsat mo. Masikog. Isu ti adada masaksakitan iti kas nga raramidam. Kahit kulaan na ikan iti pagnakmaday yata. Kapoy iti panang dadaan na iti panagtalak mo iti lalaki. Yak man na ang mandaan mo iti gundaway ang makastrak di tapusom. Ay ayatan ka, Vina. Yak maklo na gapoy iti naramid day yakar. May ramraman ak agurguraan. Jetro? Di mo kasi marik na. Kurang kanipay amin ngay naramid ko. Tapno mayat naklaang, Vina. Kwa, sa anak pa'y anak kasagana. Kabailak mataguray.
Uray agurayak iti mabayag. Basta ikan na kiti namnama. Agyaman nak, Vina. Kinunakmat kan ka si kalaang tidenggan ti kapsat ko. Ita, mas natalinayan ti panunot ko. Kat agyaman nak, kano pa'y naladawin ti panagkidaw ko kan ka iti pamakawan. Agpakawanak latta, gapo iti inaramid ni Carl kan ka. Napalabasan na gijay. Di mon panunutan. Ipamaisamkit diti atensyon mo iti pamilyam. Sapay dakkel gaya man ti tiyan mo. Wan nga ron, umadanin ti panagpasnay ko. Vina, no addapan na kaikari ti kapsat ko kan ka. Pagyamanak, ngamin, talagang agayat ti kapsat ko kan ka. Patyak adi na kan tupaldaangan day jay. Nagayat mat idin ti kapsat ko, ngam insukat da. Ngam patyak adi nanto iparik na kan ka ti sakit tinarik na na idi. Ha? No kasta? Damat nagdalanan ni Jetro iti kalabas? Ti amok ngamin kat babaero. Ha? Natair ngamin saan ka di? Agbagay kayon to pa eh. Diyak may ladawan ti kinaragsak ko ita. Thank you, Vina. Inaklon nakbatlangan. I love you. Mabaling ka din, harakupan ka. Kahit kulayip kas, tinala ko sa panagyaman ko ken ka. Sige Jetro. Vina, kamodyanan na. Agayan ayat na matlangan. Ay, karit. Diyak to dadairin ti panagtalag mo kanyak. Kasta akmat kan ka, Jetro. Ay ayatan kamat. Kat agyamanak, tadi ka napukawan itinamnama. Kat nakauray ka. Apay kumamapukawan na kitinamnama. Kat makit-kita ka dagiti matam nga damat panagayat mo kanya. Pinanagnakam no kasano kapudno ti panagayat mo. Saan lang nga siyak? Pati ka dagiti dadakkel kan gagayam ko. Kat awan mo tanti sa pulag pay kan ka. Sika siguron ti lalaki ang naikari para kanyak. Agyaman na, Bina. Agkasarta nga rutin. O sige, sika ti matumpal, Jetro. Biyag ti tao. Nanang, adda aramidin nyo ita. Awa, nanak ko. Apay ka di. Umay kayo man nga rod ije balay. Takadoan nyo dagiti apo ko yun. Adda pa pa na. Kaano aya? Ita ka din. Katwa na. Ta ita ti irurwar ko. Ala, isarayon to balay yo. Ta umay kayon ije balay. Agkuyog tayon tani agdardarasak. Diyak pa'y nagarmusar, anak ko. Mga anak ko mapaibiit. Saanon? Adda makan ije balay. Ijay kayon ton amangan. Darasin nyo kay ni aldawan. Aday ta, inruar ko aminan amurang mi kadagiti apo ko yun. Pakilabayon to dagita nanangwan. Di kay madanagan, tatangdanan kayon to. Ay na, baybay ang manday tatangtangdan. Aglaba ak kadilatan nga uray awan tangdan ko, anak ko. Nasayaat ma, tamo yung asawan tikas na. Taawan mo't sabsabali, saan aya? Anak dakmat, tulong yung mutin akanyak nga anak yun. Yung ikan kay tulat na, tapno awan may bagbagayo. Ay na, saanan anak ko? Igatang bukit di itigatas dagiti apo ko. Numalpas kayo nga aglaba, agdalos kayo man dito balay tani. Diyak pa'y masangon tagdalos. Ay punasan yun to amin atawa ah. Kantay sirok ti lababo, kan paglutuan. Dalusan yun to man, nagrugi ngamin. Sige, anak ko. Pakikupin yun to dagitay malabaan nyo ah. Isimpayon to dagiti badbado iti kabinet, tani naggulo. Kupinan nyo anaimbag, anya nanang. Aginaw kayon to pa, tayak na sangot inaginaw. Alawan, anak ko.
Kung naktupay ka nga da kay dito balay daman ng Sandra nanang. Napanak ije balay yung ngamawan tao. Iso ngayon bati kun aja impadigo kasi daan nyo. Kinalubak ije lamisaan. Kastaya anak ko, ururayak ni manang mo, tawan pa'y laeng. Agawid ako man, ngam awan kadwa dagiti kakaanakam. Ni, malaman nga mawampay laang. Ha? Aguri kayo? Apay tahimayo? Aggagatal samat. Ay, hun nga rod. Kimaro nga rod, nagigumak iti sabon. Allergy na nga minti powder a sabon. Amo yung nga allergic kayo iti sabon, nga mapian nagigam kayo pay laang. Nalipatak mo't nga rod anak ko. Kan kapilitan, tanaglabaak ngamin. No kasta? Da kayo tinanglaba kadagiti nagado asampay di tarwar? At dapay nagpupuskol nga ulas? Uwan, takaasimot di kabsat mo. Saan na amasangot aglaba? Ay, Imbaon na kayo manan ni manangan. Ape atunggal ayaban na kayo. Nagado ti paparamid na. Di lamasyan mat kada kayo. Ala, baybay amo na nakko. Tatulong kun kankwana. Taamumot nga awan asawa na. Kaasi damot kadagiti kakaanakam. Ay, grabe mat ni manang. Bakit kayon? Ngamno ibaon da kayo. Kung namatlan 20 lat taon nyo. Nagririgat dagiti paparamid na kada kayo. Anya pa'y tinaramid yo? Pinagdalos na kayo manan? Ay na, napigsaak pa'y mo, tanak ko. Basit laba nagdagita. Ang mga no pinagkarpintero na kayo pa'y. Nagbagbagkat kayo manan iti nagdadagsanan. Saan mo't, Nelia? Naglaba aklaeng ka nagdalos. Ay, nakakaasi kayon. Bakit kayon ng baon-baonan na kayo pala ni manang? Di lamasyan mo't kada kayo. Pasensya kayo nanang, kanina rabyanak. Ayan dagiti apo ko yung ay. Nakaturog da, nanak ko. Ay, kasano, agawid akon atan eh. Makaturturog akmutan. Nagluto kayo? Igawandak man pa iti kanak nanang. Ay, mabiit lang nga rodan ako. Ayun, awan pa'y matlat maitid ko atang danyo anang kadwa kadagiti anak ko, tani. Awan pa'y matkwartak nanang. Adda nang usarak iti kwartak. Ay na, bye-bye aman day tatangtangdan anak ko. Saanan amasapul day ta. Imbes nga itid mo kanya, igatang mukit de iti masapsapul yo. Ay katagyaman nak nga rod ananang, tani. Amo yung mati kasasaad ko. Agmay may saak amang bibiyag kadagiti anak ko. Tawan kat nga rod amada. Talaga ka di asaanan ang nagparparik na ti amada. Saan amang mangtag iti suporta? Pulos. In black nakpaikit din Iso ajak makuntakan ti loko alalaki. Ala, ano sa munanak ko? Naimbag tula no dumakil dagiti anak mo. Wanin anyak pa'y nga rod ngay. Ay, apay, agawid kayo pa'y lang, maturog kayo, taagluto kayo no parbangon. Ay na, agawid tainak mo't pa kanon dagiti dingwon ijay balay. Oray taasi daglaeng mo't. Alam, makaamu kayo nga rod. Igawandak pa'y nga rod iti kanak sakbay nga agawid kayo. Tainak pa'y agpulos. Nala, sumrot kayo nanang. Dito'y kayon balay amang rabi Tapno saan kayon nga agluto iji balay yo. At damat kit ditay kilaban anabati ijay anak ko. Linutok iti agsapa dayjay. Ay na, kilabanan dayjay. Ipakanyon tuki din iti dingwan nyo. Mayat mo lang no kaluto akanayon tipaw nagyo. Alalhag tugaw kayo, tay timplahan kayo iti kape yo. Ay na siya akong tagtimpla anak ko. Mataktak ka laang agtimpla. Basta tugaw kay lakadidita nanang, di kayo tumakder. Tulungan ka nga rod ngaglo. Ay na, sana mabalin. Mabitla lutuan di si daan tayo, tanakaluto ako ni itiin na poy. Isungay nayaban kayo dito'y balay, tap nag-relax kayo. Bayan nyo apagserbian kayo nanang. Agbuya kay Kit Day TV.
Aguldag kayo dita sofa no kaya tiyo, tapno makarelax kayo. Ay naapay nga ginainaw kay Manditan nanang. Pumanaw kay Mandita. Basit mutlat ni mainaw, anak. Basta pumanaw kayo dita. Siyak ditan. Kunak matandi kayo may dito balay ngagtrabaho. Sana tila raramidan nyo man? Ala, ingkagbuyo iti TVJ salas. Ay na, una yan ay. Para ginaw lang, saan mo't anarigat at trabaho day? Basta ingkay ijayan. Makaungutak na ipilit yun si kayat yun, nanang. Adda kayo matgayam dito balay Danilya, nanang. Napanak iji balay yung maawan kayo ijay. Apay aya anak ko. Umayo ko makaduan dagiti apo ko yun. Tain nakagtrabaho. Adda ngamin part-time job anastra ka. Kasta aya. Manang Sandra, no ayabam ni nanang ije balayo, sana tila ipapaaramid mo. Tani nakapsutan ni nanang. Tila ipapaaramid mo magkankwan. Ano kasi nga ayabam ije balayo, manang? Kat, anya itan no ibaon ko ni nanang. Saan mo't anarigat dagiti ipapaaramid ko kankwana? Narigat mo taglaba, manang. Sapay pasig nga ulas dagiti palpalabam kankwana. No siyak kaya pagtrabahon ni nanang. Ultima ginaw ka dyak ipaaramid kan kwa na. Ngamin, masya nakitiin nata manang. No si ka, naimbag kan ka, tada asawam akatulungan. Ngam siyak ngay, agmay may saa. Agpakalaing ka mangagsaw iti kastan, Nelia. Ala, di kayon agrikyer nga agkapsat. Saan ko maaday tati pamkwatan ti saan nyo apag kinaawatan. Pangaasiyo anak ko. Kalaing day di Amelia, kunamutlan isun ti inauna no agsasao, awan respeto na kanyak amanang na. Ala, pasensya amon jay kapsat mo, anak ko. Di yu ikan iti tawid day di Amelia nanang. Ha? Di lang nagsaadan ti balay dati itidyokan kwa na. Anya, siyak ti inauna, iso asyak ti masurot nanang. Agbingay kayo tagkapsat kayo mo, anak ko. Kaasimot ti kapsat mo. Natangsit da dyan niya. Iso nga ikan nyo iti pagnakman na. Agpakalaing launay. Basta, noan niya timbaga. Iso titong palin nyo nanang. Jayla ang nagsaadan ti balay da ti itidyokan kwa na. Kat amin amabati, siyak ti pangipanan nyo. Sigurado ka kayat nak, Alfred? Adaan nak ko. Saan akong abalasan? Owan, Sandra, inaram ka nga ron. No saan ka kaya? Kayat ka, Sandra. No aklunan ka. Anya ti sumaro no aplanom? Agdin na ta. Di ta mabalintag kasal. Tamo mata kasado Yung gindi, nabayagan na nagsina kami. Sige nga Rod, aklunan kan. Basta maipatag mo kumamot dagiti talong anak ko Wen, awan problema iti dayta. Kabagis, adamot lalaki ayaw awid ni Sandra iya balayda. Asino ngay dayjay? Nobyo na? Ha? Kasta aya. Nay, jak amo dayta kabagis. Kaslasiga mo't alalaki dayjay. Namidduan anak itak. Napuno pa iti aritos jalapayag na. Pati bibigin agong na. Kar aritos. Anya? Nay, asino ngay nga taday jay? Inkanto kitaan, tapno maamuam kabagis. Mabay na ngagdamag kini Sandra. Tamangan no tagidaksen namanain. Kitagsakit tinakam na. Amo kung ti style day jay ng anak mo. Nagdumada talaga iti ugali kini Nelia. Adayo, anasing-singput ni Nelia akanakak. Asawak ni Alfred nanang. Apay, adda problema? Anya trabaho na ngay anak ko. Apay, aya at trabaho adagos ti damagan nyo. Wala, tapno matulungan na kamot. Amangan mo't no istambay. Agsapsapol iti panggadan na nanang. Nagagat ni Alfred, nagagat nga agsapol iti trabaho na. Nagagat lang agsapol, awan mo gayam trabaho na. Agsapsapol nga Rod. Makasapol to ka di. Danag yun aya. Amangan mo, no papakpakan laang kun ka.
No kunam nga awan trabaho na anak ko. Hay, awan bibiyang yun iti dayta. Saan mo't ada kayo timang pakano bilang laang? Syakmat, nanang. Alawa mo't gam ti taga ni nanang mo, Sandra. Wala, dagada iti day di tatang mi. Tinawid damat laang kadaapong mi. Nakasta. Duha kayo lang amang tawid, iti day jay. Wala, ngam kunak nga rod kininanang asyak aming timang tawid iti day jay. Ikan nalabasit jay tangsit akapsat ko. Kat, anyat ko na ni nanang mo ay. Isakit na nga rod jay kapsat ko. Apa niya nakasta? Adan sa amat paborito na anak. Sapay napintas ti lokasyon ti dagayo dito. Nanginalakid din umaila ako. Ha? No kayat mo, agnegosyo ta dito lugar yo. Taigid ti kalasada ti dagayo. Agi patakdir ta iti grocery dito. Wano hardware. Kanda dumamay. Mabalin pa iti gasolinahan dito. Pangalaan tangay iti pagpunan ka, Alfred. Ila ako dati na dumatawid mo ah. Mangibati tala iti pangipatakder ta iti negosyo ta. Mayatag. Ayaw mo na niya. Masapol nga rod nga ado ti tawid at kininanang. Tapno matungpal ta ti arapaap na. Kung Sandra, di ka madanagan. Tamakitinulong akit iti dayta. Kita nanyamot ti maaramidak. Tapno si kalaang ti papanan dya sa nikwa ti inayo. Papanam ka bagis. Inakano ilutuan dagiti apo ko kini Sandra kabagis. Napan kano ngamin nagtrabaho. Apay, saan ang makaluto dyan nobyo na? At damat lay dyan balay damat maturog. Diyak mo basta kunanamot ang mapanak ijay balay da. Ay na, bagbagam ni Sandra kabagis. Inulaw sa amot tunday dyan lalaki. Nakakaasi lang arudan amang bibiyag kadagiti talong anak na. Nagisang putpay lang iti lalaki apakanan na. Ay, wan nga road kabagis. Kanayon kumot abagbagaan ya anak ko. Ngam kanayon nakmat akontraan. Talaga sukir da ya Sandra. Iso akas dya tinagbambanagan na. Tala sukir mo ngamin. Ay, wan nga road Sige kabagis. Labsan ka pa itanay, aldawan. Sige, kabagis. Nanang, kung ni Sandra, pakilabayo ka no dagitoy. Ha? Yan, agdalos kayo ka no dito'y balay, nanang. Ngam, aginayag kayo tapno sa anak maisturbo dito'y amat maturog. Napuyat ang ngamin. Awan turturog ko'y dirabi. Ay, anyan day ta lalaki. Nagdakelan a karne. Ngam sadot samad. Ngam, apayakas jay dagiti matana. Naglalabasit. Kaslaag piwis-piwis nga agsasaw. Manirisam na nga taday jay. Ay, naalikutag pa'y dagiti matana no agsasaw. Ay, sabali tirignak iti day tatao. Kumar kayo, di kayo naariwawa dito sila. Ung-ungtan na mutin dagiti apo ko. Katyo ti makaraman, ha? Ay sus, ayabak dagiti apo ko. Sandra anak ko, pasensyakan iti daytoy ang maibagawon. Ngam addama di anadlaw ko iti nobyong. Ha? Apay nanang? Awan aanusan na kadagiti anak mo. Bugbog kawan na mo't iti anak ko. Siya ti masaksaktahan no kasta ti aramiden na kadagiti anak mo. Style na laang ti kasjay. Kasla agong unget ngam saan. Ay, kaslaawan na pintas amasakbayan nyo kadagiti anak mo iti sidong na anak ko. Kasla padagsen pa'y kitdi No diyo kayat ni Alfred amanugang. Saan laang? Adda ngamin paborito yu amanugang. Saan akasta anak ko? Ibagbagak laang ti kapaliiwang. Taparamot laang iti pagimbagan nyo nga agiin Huston! Nauray ka sa ti panang padakasyokin ni Alfred. Ay ayataklata.
Ay na, kunak tumot nga minasan at tilar aramidan nyo ije balay damanang. Anya ngay aguyak kayon. Ay, agimbagak mo't laeng. Basit lang nga uyak dayto eh. Naglaba kayo man nga minan itinakad, ado. Kuna ni Uncle Rudy. Saan kayo na mapan ije balay damanang ha? Maparigat kayo lang iti trabaho ijay. Umay kayo pa ilag na di ije balay, tapno maasikaso kayo na imbag. Kasano, dagiti dingwon ko dito ibalay, anak. Ay na, umay kunto pa kanan idan. Basta agnaad kayo pala ije balay. Mayat kayo man, wano saan. Nangalaam iti karbangam amang ipaitam kininanang Nelia. Paumayong mat ije balay Agpaimbagpay. Aguyak ngamin, manang. Amangan no kumaro tirik-rik na nanumapan ijay. Takanayon mo matapaglabaan. Bakatan ni nanang. Pag ginanaan ta kuman, saan ta napagtrabakuan? Talaga asip-sip ka. Kaya't mo ti agpalakas kin ni nanang. Tapno si kalaang ti pangtadan na ititawidan takan kwa na. Ni, awan kinapudno dagitang ipagpagam manang. Atap mo lahang data. Basta siyak, concern nak iti salon at ni nanang. Isa pasensyakan, nujak palubusan ang mapan iji balayo. Magandang kang aminan, Sandra. Mabiit lang masulbar ti parikot mo. No manugot ka iti bagbagak. Idispat sa rakonda jakabsat mo. Ay, wunan Alfred. Tapno awanan ka inagaw ko iti atensyon ti inami. Ken awan ka inagaw ko iti sanikwa ang mapanawan ni nanang. Kasta. Ken, kaano ti panangiwayat iti amin? Tulungan na ka. Duwata ang mangiwayat iti amin. Amangan no marigatanak. No sisak lang. Agtinulong ta, Sandra. Planuan ta na imbag ti amin. Alam, agaramat tayo ti kastoy. Tapno maiwayat ang ti plano ta. Nangalaam iti kwartang may gatgatang mo iti may parit nga agas. Diskartig daytan, Sandra. Malan, agawaan. Tapno marugyan tan ti plano ta. Sige, makaamu ka nga rod, Alfred. Ni manang Sandra ti umawawag. Ape nga ta. Hello, manang? Hello, Nelia. O may kakumadagos dito balay. Itaray tayo ospital ti anak ko. Ha? Apay manang? Nangato ti gurigur na. Awan ngamin ni Alfred. Siga lang ti amo kapag patulungan. Sige nga, Rod. Mga yabak itilugan. Saanan? Ada ni nayabak alugan na liya. Darasan ko ma. Di mo ikuyog nila kay mo, ha? Si kalatan ti umay. Sige nga, Rod, manang. Umaya ka dagos. Ni, ada ka mat kaya manong Alfred. Kuna ni manang awan ka. Ayan ti ka nakak. Sumarag na dagos. Ay sarap dirita ko. Ba't anak? Anya tararamidan? Di bakalan. Malang Sandra! Tulungan na! Palagamon! Uwan ang Fred! Sa balitin na palag ko! Di na kayo! Tulong! Claim pagaro pa may turad na kapagaramitan iti kas iti kabsat ko, nanang. Ay na, anak ko, aya. Naimbag ka na kataray ka. Mabutangag. Ala, sana bali. Tatiniliw idandag iti pulis. Nagdakas gayam ti plano day di Sandra kan tinobyo na. Managing bubukod na. Nanang, pakawanin da ko ma. Nelia ading ko. Lading itag Sandra. Ngam saan arabrabak ti inaramid jo itinobyo. Kan naduktalan dapay nga agar aramat kayo gayam iti may parit nga agas. Pagbababaw yung tinaramid ko, nanang. Nelia. Nagsakit lang amin na panunutan, manang. Kabsat na. Nga may turid na gaya mapagaramitan iti dakas. Pakawanan na ko, maading.
Pagpapabuyak day chay. Nanang, didak ko man idarong. Kunak man no patpat ganda. Oh. Amom no kasano ti panangipatagkukan ka. Nga oray saan ka nagtaod kanya, Sandra. Anyak kayat yung asawan, Nanang. Diyak kumakayat nga ibaga tipod na. Nga mapilitan nakitan. Ngamin, dandani pinatay mo tipod no nga anak ko anin Elia. Nanang, diyo ko naan nga ampun ni Manang Sandra. Wan, maladaga pa'y laang idiim paampun da kada kami iti dayti amam. Inan-anusak ti ugalim, Sandra. Ngam iti kasjay nga inaramid mo. Latigit, ngam masapol nga ikarom dito ipagbalutan tinagpasuram. Nanang, apay adiyo imbagbaga dayta. Ulitak, diyak kuman ibagamay sa kang ampon. Ngam mapilitan ak, Sandra. Iso apasensyakan. Diyos ko. Kaslama konsensya ak anang ipabalod kini Sandra, kabagis. Ay, san? Awan tirumbang, baka konsensyam kabagis. Say naramid mo lang tirumbang. Maasyanak ngamin kadagiti apo ko. Adda ni Nelia, amang tulong kadagiti kaanakan na. Gusto lang tinaramid niyo. Tapno dapag nakman na. Hindi pa lang amin ngay bagbagakang nga. Nga ipudnom ti ginatao ni Sandra. Tabarang agbain. Di mo ba't kaya? Manong. Malala. Awan ti rumba nga pagsangitam kabagis. Tasaanan alimpyo ti panagpampanunot ni Sandra. Gapo iti naramid na. Kasday, ti rumbang kadakwada iti nobyo na. Tawan asida.